Lakhai se Duaramla constituency along Ingdenghini BJP Mondal executive meeting lapen mass joining amai kang nipon. Nijang Karbenglong ke parlo Duaramla constituency Bhoksong Stadium along BJP Ingdenghini Mondal executive meeting lapen mass joining amai ke padapon. Bangso mass joining along kadok kabepen bangsir kep abang kubang piatu ASDC Congress APHLC COC BJP along sipau dunrenti. Bangso amai lang local MEC Prabhat Chandra Taro West Karbenglong BJP amai pu Prodip Ronghang Jua Marcha amai pu Pritam Rongpi Penceng Lok Penang an kiti-kiti ngatuk cetang dunrenti. Pihak parti kan Kini nil kemanong nanti pautun ke Bharatiya Janata Party long nanti pautun ke APHLC Congress lapen SDC 90 houses do ala lekon kini nang join dulu moi prang kudu tu lah di nanti tuh non kewangi mesti panen kan sih jadi kecedang berapa ini si apa tu lapu party program schedule ko an kasate second kon domlo lapen non district president abang dan juga morsa kini meeting itu ala lekon do dulu kami apa mahila morsa program dulu kason se duron program ka itu non ke bang di ST morsa OBC morsa SC morsa lah amai tadi di kon mai dulang seorang deng amai ke dulu Dong kamu kampen di kondo tarang report Karbidele News.